Sunday, hapon na ni bangon, but this is how I look. Hindi ko kayagit when I wake up. A lot of people maghimog vlogs and they always like mag-fix themselves, look good, everything. So I don't do that. Like for kaning vlog Bisaya Bai, mayagit ko ani maunsa. So this is a vlog that I don't really care, but I care. No, I care, but I don't really care. But this is a vlog na kanang anything goes. Like everything goes. Mag-wide lens ta. Ay, piskot abog kayo. Kada lang papaandar ako. Back to what I was saying. Muna siya ka vlog na kanang yeah, if I fail, if it's bad, if I look bad, then I look bad. It's just reality. Muna siyang vlog that nga. I don't really care kung sa akong now, but I also care about the vlog. So don't worry about it. And muna siya. Wala. Right now I'm just woke up late and we were having oatmeal. Also, I just had drip coffee earlier, so muna one. Just trying to stabilize my head because I shot a wedding yesterday. Nag-video ko for Single Soul and then Moto. Was a bit busy and I woke up na murag sakit akong tuhod. Sakit akong kilid. And I've been having this one time, sakit talaga akong tiil. More siya ng plantar fasciitis. I don't know. Kasi hindi nga pag-shooting ako gunsa. So these days I've been wearing Nike running shoes sa shoot. Doesn't look good, doesn't look fabulous, but yeah, sometimes I need na ko kasi you'll be running around and my old shoes sa kahi ang kanang kuan ang sole. So nagtunob na ko mabundak akong tiil. Yeah, once mabudak akong tiil, affected ang akong kuan, akong curvature sa foot. Muna siya mahimong plantar fasciitis. And then also ang akong knees magsakit kasi ang force wala siya maka-absorb. Like I'd be running around, I'd be bringing a lot of stuff and everything, so like it really affects it. So yeah, I've been wearing it lately. Ang akong kuan, mauwaw ko sahay kasi it's a running shoe and it's not yeah, you're on a wedding, everybody's dressed well and akong shoe kay running shoe. So but sometimes yeah, you just need to. That's it. Anyway, kaunsa ko. See you later. Okay, since ganahan ko magbutang og daghang content sa Bisaya Bai and today is like it's around 6 p.m. and it's getting dark. And human na sa daan daylight saving and paspas na mungit-ngit kasi human na ang murag summer months and everything. So paspas na siya one and I can't do anything with the vlog today. Wala na ko'y mabuhat nga bago. So I've decided to put up old vlog. So for this case, you're gonna see my old vlog clips from 2022. Ang uban na ni wala like point. Ang uban na ni mura siya diary about me. We'll just put it in the vlog and yeah, just for today. So I'll be making a lot of these ones also kanang mga old vlogs kanang mga throwback because wala lang. Let's just put content into it. Okay? Sige. Enjoy. So alas 12 and kanang kalit lang ko nga gigutom. Kaon ta, nagluto tag rice. So muna siya. Usahay na times ngayon ani nga kanang alas 12 nya mag-feeling na ko mga tuog na mi, but kalit lang gigutom ka. So more on one of the times. Mga onta. Magluto tag something. Rice. Karon problema ni bagong update sa Sony FX3 kay wala siya auto white balance. So white balance magtinamban tag white balance ani. Oh, tigali. 3,000. Now, magluto na ko rice kay murag tugnaw na sigbit-bit ani bugan ka kamera niya man kanang wala ko kalutog rice. Magluto ko rice. So naka-decide ko ba nga magluto na lang ko ginani kaning na pork belly on hot plate. Muna siya. Aso na kay nga riba. Blian na pintaan na be. But muna siya. Gutom ako sa kadlawon. So let's eat. Blian sa kunig. Aso na kayo. Human na. Paspas kay nakaon. Yan, pag guman karon, mabalik na ko sa silong kay wala na. Uy, napalo. Magmasan akong handara. So balik na sa silong kay matug na ta, alauna na sa kadlawon. So, mura to. Bye-bye.
Ay, bali. Update taga may bay. Huwag matahan maga pa. Dukay ko nakatuga BA kay nibangon ko, nikaon, paguman karon. Alas 3 na. Laon na ako ni mata pero alas 3 na kumulakaw. Errands at karon. So errands. Let's go. So 2 days later, wala ako nag-vlog pila ka hours, days. Mga 2 days later na ni siya. Yeah, kanina na nga tumig Costco nang humig mga stuff na food. Ay, Costco ug IKEA ug sa pa man. Bunnings. So nagkamig ka nang para padala sa Pilipinas. So it's there. So boss. But for now, kanang mapislit ako. But for now, kanang throwback vlog sa ta. So for now, throwback vlog kasi kitapol ko. So Islang. Sama siya. Shopping. Drama like this. Shopping ta. Don't. Man na, hapon na sad. Nanasiad daw. Hi, Lord. Nah, that's it for my day off. Yan, muna siya ba eh? Nanananggit siya. And just like that, it's over. Work with the grind again tomorrow. English mo. Makim English. Work with the grind? Magkasyap ng English. Work with the grind. What? Usap-usapot. Iyahara sa da. Yo, apil ni nga. Apil ni. Pili ni apil. Apil ni. Kung apil ni. Oh, too late. Yan ba eh? Kadang. Muna, manggawas namin nga rin sa mall. Kalugabon ko. Sige eh. So muna, abot sa kusbalay niya. Kanang wala rin netabo. Wala na akong ma-video tanan. Kay ikrapol man ko. Wala, busy. Namalit mig stuff para sa ipadala sa kuan sa kanang LBC nga box. So, nalangan to. So, muna siya. Abot ako sa balay. Manghimasa ko. Kay COVID pa ba aron niya. Human, malibang ko. So, karon abli ang likod. So, yeah, muna to. Balik na ko sa FX3 niya. Nagamit ko ng bagong microphone which is the ECBM 10. So, yeah, kami na tuon si Ayo ani. Pero nakanito niya kay wala na tayo i-plug sa kilid. Dito na siya sa hot shoe. Niya, kanang wala na tayo. Lighter na kayo ba? Anyway, musa na siya ba kanang mag-edit sa kanya, magkuhan ko kaya maghipos mamay sa para sa mong ipadala sa Pilipinas. Muna na siya. So, throwback video ng gyapon.